Alai ka Aishwarya ka Shonkurim ya u Abhishek Bachchan. Te yang ina snap ikan iko video hadu bandakut. Ka aktras Aishwarya kala Shonkurim ya u Abhishek namar bahakis nem Hajar Basdang. Kadai ka aktras ka bapau bha. Kabaladon haki film ki papau nam kum ka moha bateng bat ka Divdas. Henry hadin bakalaya klatno bat u Salman Khan. Ka Aishwarya kala du no lani kala Shamujli no daki wepat ki aktras ababun ki film ki bahe kum ka chalte ka ber sara bat ka kalhu nahu ka film ka bahe ka bakadu jongka ka dei ka Divdas jong usnam Hajar hadin kata ki donro ki film ki baplop ne ki bum ya jauh ki baka kala shimenta hadu ka film dhumtu jong usnam Hajar nreu Henry ka buram baro kala chau aktor Hrithik Roshan na benta ka ne ka film dhumtu ka aktras Priti Zinta kala shem ya kajaka jongka hababun ki film kum ka aktras number 1 kum ka kalhu nahu ka bersara baka koi mil gaya u Abhishek u yui ya ki kam aklim jongka Aishwarya ki bum shum la ya jeu ne itanat takata habau yui ka jing ya khatno bat u Salman Khan ka jing du nong ya ki babun ki banta haki film ki bahe ka jing Shamujli ta ki wei pat ki aktras ru ki bala pendu ya kanam kum ka aktras namar ki jing bakla ki babun dei hakani kapor u Abhishek bat ka Aishwarya kila long ki perlok ki baya sutanat bha nadu kapor jongka film dhai aksar prem ke kum ta hakapor baringdur ya ka film guru u Abhishek u la tarwa ya ka Aishwarya banya Shonkurim no bat u kum ta kane ka tres ka layu i ka lat ka kabu napta jongka bakan pau nambiang bat bandon haka ying ka sem jongka Bachchan family kumta kala priang yakani ka jing terwa jong u namar baka nam jongka Aishwarya kala senjor kumta na benta jongka kane ka de kalat ka basngan ta ka baya tho Shonkurim no bat u ne u aktor Abhishek Bachchan tangkini ki khubor balingkot khoble shibun ngin se kendu pat thaki we pat ki video ki bakum kini